Kancha bulaşı. Bu sırtıyla kalkanda içinin barımında kalkalanına kadar bir sanat yok. Hiç de yok. Buna kolları var. Anan uşundaydan bunun ardında da bir cek var. Bir yanında da bir iki cek var. Anan bir yerden barına hazır iki investor çıkarttı. Kıtay'daki elektrikli maşina. Uzbekler. Uzbekler bugün yetişmeye kaldı. Cizak'tan gelir çattı. Alar ilgili uşu zavodda gelip görüp geçişler. Cizak Arbay'a kavra üstlettir de. Akiya miya degende. İlgari gelgende kara isterdi Oşular gayra gelecek. Şu yerge polnu şu vaqtda mesela mına liniyanı oluştu. Orada karaylar geliyor. Oşular. Cizaklar Elektromobil çıkarıyor. Ha bırak Kıtaylıklar da geliyor. Kıtaylıklar olsa asanından çünkü EIS'nin rınıgına geliyor. Alar ayva çoğun ememinin geliyor. Alar men ekonomi memorandum barın bitirdi. Ana bu yerde bir çoğun tarafı. Kommunikasiyaların varken pромышленный bir çoğun center olgan turadi. Adı bir iki жерді көрсетейінші. Бышызыдағы зданиялардың барын азыр Бақыт деген директор айтып еді. 17 жылдан бері алып сақтап қалыптыр да. Қалған жердің барын қалқалары сақтап өшкен да. Это қарасаңыз, şu центр Бишкек еді. Сыртылы бар. Режимный объект, президентский объект, Hazır naprotiv kirip көрсетеміз. Бақымытты жоғырды талқылап өттік. Bizde de Kırgızistan'da talkalaganda bunu Kazakistan bilen Özbekistan saklap kalganda. Bir burosun çok durur. Hazır şunun bari işleteydi de Buna tetyakta arasanız bomba çıkındı. Kırışası düşük. Kırışasını düşürüp buna jardırıp. Rejiminin adiyet olsa, kaytarılıp dursa, kanday çıkartıp dursa? Oşu yetekçileri özleri zannediyorsun. Yetekçileri özleri zannediyorsun. Bışızı da bıyımızı da öküttü. Yetekçileri zannediyorsun değil mi? Kim hazır bıyımızın deyip? Hazır bıyımızı biz göğüttü Kırgız'ın endüstriye. Biz hazır inventarizasyon. Ekicimde ekici ol almıştı. Bir 4 ay baktığı kaşınsalı iş balığın için. İşte o almışlar. Zakazlarda atkar otasına. Kan çapılaşı. Bu yerden içine bir 50 metre çöp. Böyle araba. Yanmanın var. Жылы ноябрь айында Ошто бизнес форумы болду Кыргызстанда. Onun артында мен сөзү бар. Бизге жактан 50 миллион долларлык финанс тартты. Инвестиционный соглашение. Анткени ошол проект ишке аша турган болсо 3 жылдын ичинде башары 220дан ашык оборудование керек. Ошолорду размещениеге даярдап атабыз. Уже сметасын чыгарып кириш алдында бүтүп барган эмки жума ремонт башталат. Мунун баарын көчүрөбүз башка жака. Бул жерге жаңы заманбап натовский стандартта иштей турган. Тигилердин баары чыгарып тур, азыр ошонун баарын кырышасын. Биринчи этапта кырышасын. Şunday kılıp saklap kalsa kanday olur. Kanday olmazsa karış mı? Короче, мына бул крандар. А тиги жерде 20 тонна кран. Hem Bakır'da bu turgan nezle saklanıp kaldı. Bu bola karap kaldı, karmap kaldı. Buna bir yerden karar salim aytып Bir yerden aldı süt keskulat. Ana bu центробежный сигналдар менен Самара стекается. Они бичке пластина. А пластина здесь берет. 20 минут реально. Beşele faiz aldı. Montajı kaldı. Montajı 5% hazır töleşiyoruz gerek. Panan genç, bunu уже montaj. Biraz bir ayın içinde montaj kullanacağız. Panel çıkarağız da. İyi panel. Bir 20. Bizim özümüzde öyle şunda. Yok, seriyor. Polistrol gelir.
Симурдан же болбосо Туркмения. Азыр аябай көп сырыл. Анан нержавейка проволока. Экеле составляющие. Карагандада бар. Айтып бербейсиз. Уже жасап баштады. Мына бул жада бул 8 айда 5 миллиард сомдун продукциясын берет да. Биз фондовый рынокко чыга турган болсок, это уже не 3 миллиона долларов. Это уже 10-15 миллионов долларов. 8 saatda 2000 kvadrat metr чыгарат да. 8 saat. Бүт ушул бир эле цехтен жасап чыгармы? Бир ушу цехтин ичинде образец үйдү куруп коюп атабыз бурчуна. Келип көргүдөй болот. Анан полностью программировать этилгенде любой проектке риск койсо, ошол үйдүн панелдерин өзү жасай берет. Промышленный фонд ушундай. Биз бүтүрдүк я. Теперь осталось вот довести до этого. Бул станок бар, Биз капронуйдар, нейлондар, тендерди да чыгат. Все виды продукции ездят. Ну да, монтаж